kornjača. Znaš što, Rita? Kad odrastem, želim imati bar 2 djece. Kravicu poput mene i bika kao što je moj tata. Čekaj, mislim da ću imati 2 kravice i 1 bikića. Curice su mi draže, ali sigurno je bolje da se 2 curice igraju s 2 dečka. Da, 2 kravice i 2 bikića. Ja uopće ne želim imati djecu. Ne mogu ih podnijeti. Po cijele dane plaču, jedu, a nakon toliko jedenja ne mogu prestati... Znaš. Znam što? Znaš, Mumu, bebe cijeli dan spavaju, jedu i... Ne razumijem, Rita. U čemu je problem? Boli li te grlo ili nešto? Da vidimo, Mumu, što ti radiš svaki dan? Pa, svaki dan se probudim i operem zube. Dobro, i onda? Pa, onda dobro doručkujem. A onda? Pa, onda se idem igrati s tobom. Da, a onda? Onda ponovno jedem. Ali, Mumu, zar nikad ne ideš na WC? Naravno da idem, svaki dan. To sam ti pokušavala reći, da djeca po cijele dane... to rade. Što rade? Nije bitno, Mumu. Idem prošetati. Da, Rita, sigurno ideš. Zar ne? Mumu! Ma samo sam se šalila. Čekaj, idem s tobom. Što gledaš, Rita? Pogledaj ovu čudnu stvar. Što je to čudno? To je samo kamen. To nije kamen, Mumu. To je jaje. Čije jaje? Pa, mogle bi biti zmijsko jaje ili dinosaurovo. Ili žirafino. Žirafe se ne legu iz jajeta, Mumu. Mi smo sisavci, baš kao i krave. Pa što bismo trebali učiniti s tim jajetom? Ako nađeš jaje, moraš ga ostaviti gdje si ga našao, bez diranja, i čekati da njegova mama dođe po njega. Izgleda kao da je napušteno. Imaš pravo, Mumu. Trebali bismo reći svima, pa da možemo zajedno odlučiti što ćemo s jajetom. Milo! Olga! Talalo! Alfrede! Dođite brzo! Imamo vam nešto nevjerojatno za reći. Mumu i ja našli smo napušteno jaje kraj staze. A znate li od koje je životinje? Ne znamo, ali stvarno je veliko. Mislim da znam od koje je životinje. Od koje, Mumu? Uvjerena sam da je to kravlje jaje. Ali krave ne nesu jaja, vi ste sisavci, Mumu. Pa da, tako svi na svijetu misle. Ali mislim da ja znam čarobnu tajnu. Kakvu tajnu? To je velika tajna krava poput mene. Ali više ću vam ispričati drugi put. Mumu, svakog te dana sve manje razumijemo. Idemo radije provjeriti to napušteno jaje. Jaje je ovdje. Izgleda kao jaje neke manje životinje. Meni sliči na dinosaurovo jaje. Nema šanse, to je kravlje jaje. Meni izgleda kao Noevo jaje, ali nisam siguran. Obzirom na moje golemo iskustvo na polju znanosti o životinjama, mogu zaključiti da je to jaje... Miče se! Sad ćete vidjeti da će krava izaći iz njega. I još jedna noga, tako su lijepe, preslatko. Ovo mi se jako sviđa. Oprezno! Oprezno! Nemojte stati na to! Kako je lijepo! Mama! Mama! Kako slatko! Misli da si mu ti mama. Kako to misliš, mama? Nije istina! Ja ti nisam mama! Idi sad, idi kući! Mama! Mama! Nemoj me slijediti jer ja ti nisam mama! Odlazi, bubo! Sigurno će ti mama uskoro doći. Vraćaj se dolje! Ma ja ti nisam mama! Ne gledaj me tako! Rekla sam ti da me ne gledaš tako!
tako si slatka. Što nije u redu? Želiš jednu malu pusicu? Dođi, mamici, dođi, mamici. Zvaću te Korni. Volim kornjače. Daj mi pusicu. Imamo novog člana obitelji. Rita. Kako je ružna krava, zar ne? Jesam li ja bila tako ružna kad sam bila mala? Mumu, to nije krava, to je kornjača. I mislila sam da je tu nešto čudno. Iako, ako malo bolje pogledaš, stvarno liči na kravu. Aj.